ljubav, snovi, poezija. Glas koji se vraća iz vremena. Lazar Kostić, rođen 1841. u Kovilju, u ravnici koja je tada pripadala Habsburškoj monarhiji. Živeo je do 1910. godine, dovoljno dugo da vidi kako se Evropa menja, kako se Srbi u Ugarskoj bore za škole, jezik i sebe i kako se književnost uzdiže u novu epohu. O sebi je jednom zapisao u pismu Jovanu Jovanoviću Zmaju. Ja sam čovek koji više veruje u san nego u javu. U ovom času vratit ćemo se njegovoj priči. Priči čoveka koji je bio pesnik, pravnik, prevodilac, političar, dramski pisac, filozof i usamljeni tragalac u vremenu koje je tražilo čvrste ljude. Kovilj, početak kosmosa. Kovilj, mesto gde su se narodna pesma, bogoslužbeni napevi i stari običaji mešali u jednu tišinu koja je ličila na početak sveta. U tom detinjstvu, slušajući majku i stare pevače, otkrio je ritam reči koji će ga pratiti do kraja života. Nad njim, kao čuvar vremena, stoji manastir Kovilj, jedna od najstarijih srpskih svetinja u Bačkoj. Po predanju osnovao ga je Sveti Sava u 13. veku, na mestu izmirenja dva plemena. Manastir je vekovima bio škola, prepisivačka radionica, utočište i čuvar jezika. U toj kući, pod tim zvonima, Laza sluša majčine pesme, narodnu liriku koja se prenosila kao deo života, kao molitva. I taj prvi zvuk, taj dodir sa pesmom učinit će da kasnije zapiše. Kada sam čuo prve pesme majke, mislio sam da Bog govori kroz nju. Osnovnu školu završava u rodnom mestu, pa gimnaziju u Novom Sadu. Kada je otišao u Novi Sad da nastavi školovanje, grad se uzdizao kao kulturni centar Srba u Ugarskoj. Ali zbog finansijskih teškoća i političkih trzavica, koje su uticale na rad gimnazija, Laza prelazi u Pančevo, a zatim, kao izuzetno nadaren đak 1857. godine, prelazi u Peštu. Postanak pesme. Sunašca na zalazu kroz prozor pada žar. Odande na tvoj adiđar, sa njega na duvar. Razišo se u mlazu pa šara bledi zid, plavetan kao nebni vid, pa rumen kao stid. Zapali srce moje, iz njega sinu zrak, kroz oka tvoga kamen drag prosinuo je blag. Pa i on je u boje razišao se ceo, još lepši šar je razapeo na listak ovaj beo. I nestaće mu sunca, al trajaće taj cvet, jer to je onaj nepovred što pesmom zove svet. Pešta i Novi Sad, put ka učenjaku. U Pešti, u univerzitetskim salama, počinje njegov pravi život učenja. Sluša predavanje iz prava, ali zapravo živi u filozofiji, estetici, jezicima. Uči engleski da bi čitao Šekspira, nemački za Hegela i Goethea, francuski za Voltera, mađarski da bi razumeo zemlju u kojoj živi.
Godine 1866. brani doktorat iz prava, iz oblasti krivičnog postupka, sa temom koja se bavila odnosom pravde i zakonitosti, temom koja je već tada otkrivala njegovu preokupaciju slobodom. Misliti znači boriti se sa sobom, a ne pristati na gotovo. I već se u tim ranim zapisima nazire čovek koji ne prihvata svet kao dat, već kao zadatak. Pesma Među javom i med snom, napisana 1863. pripada njegovoj ranoj fazi, kad je tek počinjao da spaja lično osjećanje i narodni stih. To je pesma o unutrašnjem nemiru koji ga nikada nije napustio. Među javom i med snom. Srce moje, samohrano, ko te dozva u moj dom? Neumorna pleti sanku, što pletivo pleteš tanko, među javom i med snom. Srce moje, srce ludo, šta ti misliš s pletivom? Ko pletilja ona stara, dan što plete, noć opara, među javom i med snom. Srce moje, srce kivno, ubio te živi grom. Što se ne daš meni živu razabrati u pletivu, među javom i med snom. Političar u Ugarskom saboru. Godine 1869. Kostić ulazi u Ugarski sabor kao poslanik Srpske narodne slobodoumne stranke. Bio je jedan od najmlađih poslanika, ali i jedan od najobrazovanijih. Na jednoj čuvenoj sednici, kada je govorio o pravima srpskih škola, predsjednik sabora pokušao je da ga prekine. Kostić je smireno uzvratio. Sloboda koja se dozira nije sloboda, nego milostinja. Bio je izuzetno obrazovan, artikulisan i istinoljubiv, ali i politički nepogodan. Nikada se nije priklanjao većini samo zato što je većina. U jednom političkom članku će zapisati: Narod koji ne uči ne može biti slobodan. Kostić nije bio karijerista, bio je čovek načela, a takvi u politici retko napreduju. Pevačku imnu Jovanu Damaskinu Laza je napisao za Srpsko pevačko društvo Pančevačko. To je vreme nacionalnih kulturnih društava koje su čuvala jezik i veru kao temelje identiteta. Himna je istovremeno i molitva i pesnička pobuna. Pevačka imna Jovanu Damaskinu. Bogu Zefira, Bogu Oluja, Gospodu sfera zvučnoga ma, Bogu Slavuja i Bogu Guja, Gospodu tutnja gromovima, ti, kletvo zemne omane, ti, pesmo nebnih snova, odnesmu, sveti Jovane, i glase naših bola. Bogu celiva blažena cika, paklenom strašću što piše raj, Gospodu vriska, očajnika rušeći večnim nadama traj, ti, kletvo zemne omane,
ti pesmo nebnih snova, odnesmu sveti Jovane i glase naših bola. Bogu tišine živoga groblja, Bogu poretka večnoga sna, Bogu Gospode, Gospodu roblja, nemome Bogu mukloga stra. Ti kletvo zemne omane, ti pesmo nebnih snova, odnesmu sveti Jovane i glase naših bola. Gospodu seva britkih mačeva, kad se povede poslednji boj, Bogu što zvekom skrhanih negva pripevne gusli pobedopoji. Ti kletvo zemne omane, ti pesmo nebnih snova, odnesmu sveti Jovane i glase naših bola. Bogu Zefira, Bogu Oluja, Gospodu sfera zvučnoga ma, Bogu Slavuja i Bogu Guja, Gospodu tutnja gromovima. Ti kletvo zemne omane, ti pesmo nebnih snova, odnesmu sveti Jovane i glase naših bola. Filozof, čovek koji traži istinu. Od 1874. do 1879. u letopisu Matice Srpske objavljuje svoje najznačajnije filozofske oglede. U njima piše: Sudbina je često samo ime za ono što ne umemo savladati. Zanos, pesnički ili umetnički, obično dolazi na javi i prekida javu. Unosi u javu nešto što je više nalik na san. Ali može doći i u snu, samo što tad ne prekida san. Ne čini da se sanjač probudi, ali oživljava san kao da se zaista zbiva. Unosi u san jednu osobinu jave. To je bio Laza filozof. Strog, dosledan, ali duboko usmeren ka čoveku. Prevodilac. Sukobi i napadi. Pa šta je čovek, ako mu je sve tek san i žder, ništa više nego zver? Onaj što stvori krupni razbonan i sperd i nase videt jamačno, tu moć nam nije dan i Božiji um da ne radin u nama plesnivi. Sad zverska li je zabit, sumnjel strah, to odveć meri šta će biti kraj. Laza Kostić nije bio samo prevodilac Šekspira. On je bio i dramski pisac koji je želeo da srpskoj sceni da novi glas. U drugoj polovini 19. veka napisao je nekoliko značajnih drama. Maksim Crnojević, Pera Segedinac, Gordana. Dela koja pokazuju njegovu strast za istorijom, filozofijom i psihologijom likova. Kritičari toga doba bili su podeljeni. Jovan Skerlić je u njegovim dramama video veliki poetski zamah, ali nedovoljno poznavanje pozornice. Dok je Bogdan Popović pisao da Kostić ima maštu, ali ga zanos duha odvodi od dramske discipline. A kasniji kritičari, poput Todora Manojlovića, isticali su da su Lazine drame smele i evropske u zamisli, mada ispred svog vremena za srpsko pozorište. A Šekspirov Hamlet ga prati čitavog života. Prvi put ga prevodi 1864. a konačnu verziju Hamleta objavljuje 30 godina kasnije. Kritike su bile nemilosrdne. Bogdan Popović zamerao mu je mešanje stilova i udaljavanje od modernog izraza.
Jovan Skerlić je govorio da je Kostić genijalan, ali jezički neukrotiv. Kasniji prevodioci i šekspirolozi, od Todora Manojlovića do Bojana Stefanovića, smatrali su da Kostićev prevod, mada poetski slobodan i stilski arhaičan, ima izuzetan dramski ritam i zvučnost, te da je upravo njegov romantičarski pristup položio temelj srpskom scenskom jeziku za Šekspira. Laza, međutim, odgovara jednom rečenicom koja će ući u istoriju prevođenja. Prevodilac nije sluga reči, nego duha. To je bio njegov poetički program. Lenka. Susret koji je postao sudbina. Laza je bio poznat po otmenom držanju, učtivosti i šarmu. Savremeni hroničari Novog Sada beleže da je u svakoj sali privlačio ženske poglede. Najpoznatije svedočanstvo o tome ostavila je književnica Jela Spasić. Laza Kostić bio je jedini gospodin koji bi vam poljubio ruku, tako da se pitate da li ste kraljica. Krajem 80. i početkom 90. godina 19. veka Kostić često boravi kod porodice Dunđerski u Čibu. Tamo upoznaje Lenku Dunđerski, 20 godina mlađu, obrazovanu, muzički nadarenu. Bio je blizak sa porodicom Dunđerski, jednom od najbogatijih i najuglednijih srpskih kuća u Bačkoj, sa strogim porodičnim ulogama i jasno određenim bračnim očekivanjima. Porodica Dunđerski bila je pod vođstvom Lenkinog oca, Lazara Dunđerskog, čoveka tradicionalnih uverenja, što je činilo da Laza Kostić, mnogo stariji, nestalnog života i bez imućstva, nikada ni ne pomisli da je moguće da je zaprosi. Lenkina iznenadna smrt 1895. godine u Beču okončala je sve puteve koji bi mogli postojati. Kostić o svom osjećanju ne piše direktno, ali u pismu prijatelju beleži: U srcu držim svetlost koju ne smem imenovati. Iz tog perioda potiču i pesme koje će postati jedan od najlepših ciklusa srpske lirike. Pesma Gospođici L.D. nastala je 1892. godine, u vreme kada su se Lazini i Lenkini susreti najčešće beležili samo utiskom. To je poslednji period njenog života. Prva velika pesnikova ispovest. Gospođici L.D. u spomenicu. Svet je svakog pun stvorenja. Jednom cveća, drugom stenja. Jednom žetve i košenja, drugom žela i prošenja. Tebi mladoj mladoženja, ali koga majka rodi, te mu sudba tako godi da je vredan toj divoti. Izberi po miloj volji, al ostane l koji boli, bole nožem tog zakolji, kad mu živo srce prebi, kuku tebi. U dubine morske tami mnoga kaplja tužno čami, val je zove, zrak je mami, svaka rada da se diže, te da stiže suncu bliže. Al tek ona svetla biva, što s oblaka padne siva, pa je sunčev plam celiva, da se zasja i preliva na divotu sveta živa. Tako su i prosci tvoji.
Ko da bira, ko da broji, koga takne tvoja ruka, oko tvoje kog prosuka, biće vredan toga struka, toga lica, toga guka, tih milina, tih muka. Biće vredan, kako ne bi, blago tebi. Blago tebi. Šta ću više? U tu mi se želju zbiše sve ostale želje, velje, svaka radost, sve veselje. Za me nema te miline i kad mi se magla skine, zaborava i tamnine sa mladosti i davnine. To su samo pusti seni, kuku meni. A što kukam? Da sam i ja u tom jatu čelebija, oko tebe što se vija, pa da me se u toj četi tvoje srce samo seti, kad inamo kod odleti, tad bi bilo kuku lele, sve bi muke na me sele. Al ovako sve jednako, dok se mlađem pehar peni, te mu zbori, žen se ženi, dokle ti se svet zeleni. Ja osaman useleni, od jeseni do jeseni, pevam srcu, mirno veni, blago meni. Sombor. Tišina posljednjih godina. Nakon Lenkine smrti, Laza se 1895. godine trajno seli u Sombor. Postaje gradski beležnik, zatim član suda. Živi povučeno, uredno, tiho. Čita, prevodi, piše oglede koji će ostati u rukopisu. U jednoj belešci zapisao je: Ja sam rođen da tragam, a ne da stignem. U Somboru je dovršio misli koje je nosio čitav život. Tu završava poetski ciklus koji vodi ka Santa Maria della Salute, pesmi koja će postati jedan od stubova naše lirike. Lazin glas kroz vreme. Umire 26. novembra 1910. godine. Njegov glas tada je utihnuo, ali je njegova reč ostala. Kada danas govorimo o Lazi Kostiću, govorimo o pesniku koji je svoju tugu pretvorio u meru lepote, o filozofu koji je verovao da je istina put, a ne odredište, o političaru koji je odbranio jezik kada je to bilo najteže, o prevodiocu koji je otvorio vrata Evropi i Evropu doveo u Srbiju, i o dramskom piscu koji je srpskom pozorištu prvi podigao ambiciju da misli evropski, stvarajući likove i situacije u kojima je narodna povest postajala velika scena, a dramski sukob način da se vidi dubina jednog čoveka i jednog vremena. I možda se sve što je hteo reći može svesti na jednu njegovu misao. Poezija je čovekov najlepši otpor prolaznosti. I zato Laza traje.
U realizaciji učestvovali narator Jovana Jelić, stihove interpretirali Slobodan Roksandić, Milan Bosiljčić, glas Laze Kostića, Milan Bosiljčić, dizajner zvuka Branislav Zdravković, režija Marko Đurić, produkcija Udruženje Izražajnost.